baagi ba bantši ga ba phethe ditaelo ene baagi ba bantši a se baagi ba ba kae ba ba kgonneng go aga metsi a se baagi ba ba kae ba ba kgonneng gore ba be le mo ba šupago gona ba robalang gona baagi ba bantši ba lekile go aga e fela metsi ye ba e agileng a e swane le ye ba e agelang batho ke bone ka baagi ba bantši nna wankwa ke bone ka baagi ba bantši kudu ba e leng gore ke phetse le bona problem ya baagiši baagi ba ba patela ka tšhelete ya letsogo a se baagi ba bantši ba nyakang tšhelete bank ngone baagi ba bantši ba ba agang di-double story a ba di age ka less than 300,000 but o tlo maka le motho a hloka dieta ke tla leka ke bone gore ke go thuša jwang so taba ya gabo lena e straight ne go nyaka go berekiwa motse go nyaka go berekiwa bana ba mmago go nyaka gore re berekeng re tišitše re boneng gore re ka bereka jwang gore ka molagae dilo di loke dilo di boele sekeng go se ka kry-a e le gore le sale ka gare ga tlhakatlhakano e le leng ka gare ga yona kere a ke nape ke tšhoga kudu ka lebaka la lapa la gabo lena gobane ke ne solution ya mathata le leng ka gare ga ona ka moka tabeng ya mme ke tla mo thuša taba stroke tabeng ya bana ba ka gae ke tla leka ke bone gore ke ba thuša jwang gore ba kwane le mama tabeng ya gore go be le dipitša tše pedi di santše di eme a se malapane ka molagae ke lapa la monna le mosadi so ge ngwana go e ba le pitša tše pedi ka gae go ra re gone go se tshepane go na le go se tshepane go na le go loišana pitša tše pedi ge di e ba gona ka gae go ra gore e tee rumo e santše khiwe o nkwa ga botsa kere ya morota nkono tso ba fa maele re no bulelela batheeletši ba babedi ba bararo re tle re ba tope go 071 333 225 mara ga e ka rone e polela moroka tloga o bolela kgaetšedi yaka nna ke gona nna le nna ke lla ka gore mola gae ge ke tlo ba ka tloga mola nna ke fo ba steneng sa ka ke tikišitše ge ke na le bana ene kgaetšedi ya ke ampotsa gore bana ba go ka moabanyakege cause ena o reka tša go jaka tša bana ba ka ka e steneng ka re e no dula e le šateng ba agelane ba šetse ba foresega ke moka ka tloga ka ya mo steneng mo gone jalo mama ka tšhabela gontsi ke moka ge ke le kua ke dutse a ke nyaka mmereko a kogetse mmereko le mmereko o sa nyake go cv o se qualification na ke qualify mo gona ke moka na go atla go tswelela mosadi e mongwe a gatlhana le nna re monyanna go o kae ka re monyanna ko gona ke ro ka line a jennifer se wa bereka re ke moretse gore a nyakiše mmereko ka re ba re wene o tšhaba mmereko
ke mo ka tabela ka nyakišiša ka tsamaya ke botšišiša gore gane motho a šala bolela polelo so o sokola le bana o dutse le bana o le wene monna ebile o le mosadi a bolela polelo so o ra goreng a ke šala morago ngwane ya gešo kile a tšea copy go nna ya pasaka re o nyako o joina policy e ejego ke be beneficiary a gago nna ka tšea copy ele ka monne ya ka ge le ngwana mme gane ena o tsere copy ele yaka o tšo e bea mo a e beile go ntse bjala ga ke fitlha mo ke botšiša bara wa motho o e beile mara se bampha tharollo bara copy ya go e le switseng ga gona nte o tlo e bonago e sale ga ke belega ngwana kwa mathomo ka 2004 ngwane o na le 20 years no a sanka ka bereka ke tsebe tšhalta go bereka ke tsebe selo ke phela ka tšhalta sa fela no go njwa le morodi yake o passed matric ka 2022 di-application tsa go ya ba late mara ngwago ga o thoma ba morile o mo unisa go njwalo ke mkana ga le mo unisa wa ngwala maloba phone e fotlela ke go pšhatlega ka re a sanga ra kgona go reka laptop re rekile tablet ngwane le wa ngwala ga ngwala phone le pšhatlega o thomore le phone e pšhatlegile na rena sela wa ka ria ka mogho ke riago ka adima nkoko lena re tla tša ra lokiša phone le ngwane gone jwalo o ra ke thoma ke re ke a ngwala o ka re ke belege selo mo ke mka ngwane le o imela ke go ngwala mola le gone jwala ke tloga ka gae mama ke na di assignment seo ke di ngwadile ke sentse ke di type ke di romele mmele ko fonyene ge ke nametse ke selo ke folapa gore ke robale le yone eo ke be ke kgopella thušo cause ngwana mmane šitša boletša itše ngwane re mokole ba re ngwago o tšo sekolong o tšo ria practical go ra gore ngwane o tlo o tšwelelela koloi tse di fetago motse o tlo nametša mmago yona le ge mmago a senka e ba le koloi mara ke ngwana mme motho a bolela go mantšu ya go bolela ngwana mmago ga e tše diaka ga botse mpotse man ke seke ka tšhaba go botšiša lebakang le bana ba motho nna gore re bakang gona a ke tsebe gape a le kwane nne mara ye wa gešo ye ke mo tsebang ka sona se ya re ntse re gola awe o be a na le jealous cause ge o ka reka hempe e itšego a be ka se gwanegiše mara ga a rekile ya botšhwaediang ke re ei o smart ngwana gešo ke mokana a tshega a be ga botse ge o ka tšweletša seeta o tlono se lebelela so a re o ka re a go bone role seeta kano go molela ka ba ka botša mme matšatši a ye kare o mmona ngwane o na le jealous jwa le mono le gone jwa le go tšile ena a o sa laolega ke mofeng ke ena e wa moagi ke wa mositsana a ke re ka gae re basitsana ba bararo le bašimane ba bararo ke ena e go thong o bereka mo lebenkeleng la kae okay walo o ka re o motho a le ngwana geno a mothalela sefapano sa raka sa tsoga a bereka okay o bona gore ka re ntwele gore a ke bereke mohlomong a empabe goba ke ya mogetše jwale o tsene ngwaneng gore ngwane o tlo sepela ka kolo itse botse o tlo nametša nna ke tse ngwana ba ra wa mang ba ra wa ka ngwanyene ke wa pele o bereka eng ngwana wa gago wa pele ngwana wa ka wa pele o ngwala o ria teaching mo unisa e sa le ngwaga mathomo la tseba gore ke eng a re ntšheng bana ka gare ga tlhakatlhakano and then re thušeng ditlogolo ka gare ga tlhakatlhakano lapa le la geno a dilo a di sepele gabotse dilo a di sepele gabotse le ka se re le bana ba motho la jelana mona a kgonagale nto e diragalang ka mola lapeng la mmago a e kgatle ebile a e nyakege ebile e tloga e le gore ke nto e leng gore no le medimo a bolena ke sure a ba nyake go bona e direga ka mola so kgopelo ya ka šiona sesiaka re swanetse re dule fase le koko re dule fase le bana ba geno ge ba dumela ge ba sa dumela se gapeletše gore le go nyaka go aga motse wa koko o nkwa ga botsa ke go njwa le nto e riegang ka mola gae o motee ga ka tlhokofala ba tlo re o bolaile ke o mongwe fo ba gona so wena o kwana le koko fela le ba babedi nna le mamaka le mošimane wa mafelo a gwaga ke ena re kgonang go dula fase re bolela ditaba nnete ke motho le go homolela a nyaka o shera le ga o bolela gore ke go kwele ko re ana lebaka ana comment ana se le wena ke mka rena ga re šetse re na le mathata ke na le mamma re a jula ra bolela ra hloka phetolo ka gobane ke lone la go fora le jutse le sa bereke le sa re selo a gona se o ka re go ka emela wa ya go motho wa batho mara bothata wa boko gore ke tsene ka gare ga bothata
a gone molato ka lapeng la koko go ntjwa le gone bana ba bakae ge re bolela so o dula le bana ba babedi ba o wa geno wa mosetsana wa mosetsana wa ga gagwe le sesi ya rena wa ga gagwe le abutila ya rena wa ga gagwe o dula le ya latela ngwala lena le lwa le bana ba bakae ka gae lena rena ka mokana ga ba re bolediše nna ke boledišana le koko fela le mošimane wa mafelelo alright wena se se go lebeletše ka mola gae ka gore go ne pitšana tše pedi go lebeletše ke eng se se tlholang gore go be le pitšana tše pedi ke se se tlholang pitša tše pedi tšela ke baka la gore segona le ga a bereka o reka tsa o ya tse le gore ba re tse ga di jewe ena monnyannago ke la mmotsa re ga di je bofoeng a di ja ka kgang a re kame ke ka gagabo ke mokana a tshepiša go motia jale ye kgwe monnyane ka baka la gore ke motho e le gore o bopegile o na le maatla ele o ka re wa mmekiša a thoma a mo tlogela ke ga a thoma jale a tlogele ya e monnyanana a lebelela mokgekolo ka re o nyatsa mokgekolo a re wene o sekwatlha o sa ja tsa go ya tše tsaka o nyaka tsa go ya tsa maemo goba tše nna o bonang ke di fitlhelela o ngwa le cv o iše kwa mmaene ba go thwale o bereko o kgone o tla o ija tsa go ya tšeo nna ke di reka tsa o ya tše ra di berekela kwa mmaene so lena taba gore mmago lena ba mmotsa gore a ngwa le cv a ye go nyaka mmereko e le swara jwang nna e ntshwere gampe ka kudu nna ngwaneo le ge a tlo ba hwetša mmereko o tlile go nna ba mmeditše di-interview tše 7 go sa riega selo a fitlha re sesi nna go ntjwa le ba mpitša solosoloso ka gobane ke fela ke go bona o ya kerekeng ke kgopela o nyake le taelo kwa ka tla le yona modimo a mo thuša taelo le ya mo tšweletša a se no mo tšweletša mafelelo a kgwedi a fetše gola a tšea di-caftine tše be ke mo fele tsona le tšhelete a borotha a keriša ke nna a ilahlanye kwa gara lapa papa be a sa phela ka nako e ke moka a thoma a nroga ntata a le ka go mogalemela a re bile ngwane ya go nka se mmoleiša nthile ke robana o sala tlogela go mpolaisa ka yena 2012 a fetša go hwetša mmereko o fitlha le lehono na thothala be a sa mpolediša ba bangwe ba bolediša lena mama ba ya mmolediša mara a sa mmoleiša gore a ka mfa mabaka a riang just o nthela gore dumela nyeng e kae fela ka molapeng gore a ka dula le ena fasare ka baka la gore tate šoši le lapa le lesogong jwale ka mo go sekamme ka mo sekamme re ka ria jwang ka lapa le ka re ke nne ke a bereka ke na le tšhalete a e jere tšeo eno ba go fo o bolediša gore just motho a o dutse le ena ka gae okay wena wa ba rata bana ba geno nna ke ba rata ka kudu be ke tloga ke babiša ke sesio kwa gospela ka wheelchair o mpabiša pelo ka kudu ka re ke go tšhelena nako e telele kore nte ngwe le ngwe gae ba gane o mo direla a direla ke nna mara go itse ge ngwane ga fetsa go tlhokofala a ntlhanogela le ba ba tlhanogilego ba le kgale ke be ke šetse ke kgona go bala mekgwa a bona mara sesi wa ka wa wheelchair o itšampabiša pelo nako e telele le maloba be ke sa botsa mamaka kere motho e nna ke fete mo founela ntle le go bolaišana le yena a no nkarabela ka moraga ngwaga kwa se ke sa le ke belega lona siale after kore ngwanelo wa go robala go tetlema ba itse go moloka ka di-27 ka di-2 ke ga ke belega ngwane a sanka ka ya polokong ya go a sanka ka ba le bona sa le ba tlogane tšatši leo le ngwane ga ba mo tsebe se se o tlile maloba ka nako tša dikoma a tlo kgopela motswadi yago e le nako a thoma go mmolediša le ena a tlo go mmotsa gore wena o iša ngwana komeng ke nako a go bona fatlhago sa ngwane ba kgo ba bangwe at all ga ba mo tsebe okay mara go ya ka wena go o lebeletše seemo a o bone o ka re gone go loišana mo go lena go loišana gona go ba gona ka baka la gore ene wa go bereka o be a rela mamare sepela kwa agente ya gago nna o mpitša agente ya kere ka bane nte ngwe le ngwe a ire yago mama ke atla wa e ba re wena o agente o lloyara cause nna ke lwela mamaka ga ke fihla kwa lapeng a ke re ba kana ba mokona dijo nna ke fihla ka tsoma mello ga o re wa tlhatla ka motlhaga sono se kwa ba kgwata boxi leo mogekolo a tsebo gore ka motlhaga se ke a o tlogela ko nyaka dikgong kwa ntle ka mogong ka kgona ka mo apela ka tše di-washing tsago ka dihlatswa ga ke seno ria so a butia ka re go letša gore pay yango ya mogekolo e ja kwena kore o bona o tsena mo wa mohlatswa tša o rietse ka moka gore ba mpitša agente kore ke a molwela ko le ga a dutse kwana le noši ke kgona go mmitša ka ba le ena kua ke mokana a fetša ra a ke fa ke bone kwa ga ka molokolola a o molokolotse 2 days fo bana se a rotoga a tswelela kwa go ene ke moka wa bona gore bonnoši bua mo palela le dutse ile la go di mo tshwentse bošogo a robetse a na boroko alright bana ba ba geno ba ke bana kere le palela ko go ba kgala bana ba fe bana ba nna ke nna ngwana bono dikgaetšedi tša gago kore kgaetšedi ya bosesi yago kgono ngwala jalo ngwana šoko le bohloko ka ra se ba mo theeletša ka botse ya o ka bolela moro sona seo sa napa sa ba ka mpherefere ya ba se fogotlele ke moka ke wae batho ba fetše ngwaga total ona ba o feditše ba o wetša ba sanka ba gata kwa ba sanka ba bona le mmago bona
mamma o ba ditšhumele gore after lehule o ba ditšhumele gore ba sa tla sa kgona selo gore le maoto a jutse gore ka maotong a gong ke go tuka melelo maoto a tšhaišana so goreng ke a tšeukana gore maoto a go a sa tshwanela gore a tšhaišane mara mo tsona tšeo ka moka mahloko ao a bone ke nna ke emaema le ena le nako le be re sa dintše re sa tswa re e lwante o e kgologolo mama ga ntse a tie ke stroke sa mathomo o emaeme le nna fihlela ke kgona mo ke kgonnego le batho ba batho go tloga mo sa motia gape ra sepela ra ya go batho ba ba palela se fetša o dula se se jutseng ra fetša le gore le rena re sa tseba ka re o re ka gola le tšhalete a sa kgona le go fo reka bopi ka lapeng ke ga fa o fetša a dutse gona so a dutsewa a fišetšwa mmeleng wa gago go ya ka bona ka mokgwa ba bolelang ba ra gore ngwana o la gore a tepolae ba nyako sola mama ba mosotse ka kudu bile ena e khoa go bereka ba re moloitena re go bone ke kgale re go bona mara be re se sure le gone re go bone mme e ba moloi jwang ngwana a tsere thapo a tepolaya a ke tsebe gona mo le nna ke fetšeng e re tla ba kare o bona taba gore ge le thoma le na le mathata le se ke la jula fase la bitsana ka moka ye a bolela ke moka yana le go matla a e tla tšweletša taba mo gore le go rena before ba jore jutša mokgong a ke re ge re na le bothata ka gare santse o dula tafoleng re bitšaneng re le bana ba mme le motswadi a be gona re mokana re solane go fitlhela re ile o swarelana re bontšhana mabaka ke moka nto e la ifedi la thoma re ba so bja le nna ba ka gae bana a re ka mokgowe gore ga ba ka solante motho a ka tšea 2 years a sa go boleiša kwa ke re ye re laelana ka 2012 ga a seno tsena mmerekong go fitlha le hona ke tsebe molomaka a tsebe molomaka bana ba ka o be a ba bolediša ye khotse go phasa metrika a sa mmoleiša yalo šetse ka bakho ba bangwe o na le 12 years o sa bolele le yena no ena ga kana ke tsena kwa ga ya mpona ke dutse mo ga ile o tswa ba ga tsena kwa ke itingang khotse ke dutse mo lapeng ke ite ga e bolo e raga ka leto ga gona le nna koko o swanetse go tšea magato jwale ka motswadi ge ngwana a sa ko molao wa gago a nyaka go golaola ka ga gago ga a tswe stene bana tla dithaka tše e leng gore di tlo go solva ene mohlang ba go solva bohloko bo tlo kwa ke mmago go ya le ka mokgo nna ke kwang mme gape o ne ra eta go direla abuti protection order gore a se ka tlhoa sa tla ka gabotse ke nto nngwe e leng gore batho ba swanetse ba itsebe gore ge e le gore o nyatsa motswadi ka ga gage motswadi o ne ra eta go go raka ka ga gage ka lebaka la gore o ka ga gage marogo le yate ka ga gage nka se rage ke ita ka gage šwa se yaka ke a mma nka se apeye pitša tše pedi ka lapeng la mma se ga ka mola ke ga mma ge ke apea pitša tšaka gore re ke santse ke di tswalele ka ntlong ene gore a re mo ba ka gae ba beang dijo gona a ka swanela go ya gobane nna tšaka ke di beile ka kua ke nyake dikgwata ke motho go apea pitša tše pedi ke bothata why ke re ke bothata kitši ya gago a e seke ya tsenwa le wena o seke wa tsena kitši ya ba bangwe motho wa go bereka ge a te kwa godile stena story ba gešo ya steneng o tutulela ka kgotso o tlogele mmago ka ga gage ene ge mmago e le moloi a botša ko wena rena batho ba ka ntle re kwa wena ngwana o re mme ke moloi re tlo tshepa ene re tlo le tshuma lapa la geno ka baka la wena ka baka la molomo wa gago le batho mo strateng a ba sa re dumo ka rena le ditše re sepela go le tsona ba di lebeletša o bo sa boleiša ke motho le mogwere o bo bona gore mogwere ke phišang lena go fitlha mo go a gana go njalo fo phela o le noši gore ka maona bana beno ka maona batho ba o šarago le bona ke fo ba le mokgekole kore wa tsare ke na ke sa tsebe gore gabotse ke tswa kae ke ya kae batho ba ga ba ntebelela ka tsile motho o ne go nyatsa ka mokgwa a nyatsago motho o bolela le wene ka mokgwa a nyakago kwa strateng se se gabotse lena be le nyako re le thuše jwang mabapi le tabeng ya abuti ya lena abuti ya rena ofe ke mang wa laganetšang le tsena ka gae ke ene ya wa go bereka ke abuti ke sesi ke abuti le be le nyako re le thuše jwang lebakeng leo nna ga botse berefo nna ke be ke retse mama ka kere a re no ya kua gore ga re fihla re kgopele moremi gore
a ka setle a re thuša mo lapeng ke moka go ba le tse mohlomong re ka ba gore le rena re bonagala gore re ke rena batho lelapa le loke le bana ba rena ba loke ba sekatla ba tlo fihla mo rena re fihlilego re senyegetseng ke nako. Nna ke tlo le thuša fela ke so ge ke ntšha bana ba ya go bereka ka lapeng ge ba fitla ba kry-a motho a ria mašata re a ema le swanetse le botse a bute gore tlo bereka ka mola ge a re yena a nyake batho ka mola go ne le magato a re a tšeanga ke re lapa ke la motswadi ene bohloko bokwa ke motswadi go tlo kwa sa ra shutelele mme ka gagage mme a re etse a di riang ka gagage ke rata go fa abuti maele a maso ge ba re mmago wa loya mothushe gobane go tlogela mmago wa loya rena a re nyako loiwa gape potsiša ngaka gore mme nka mothuša jwang gore a tlogele boloi nyaka ditaelo tša go ntšha mmago ka gare ga lekgotla la baloi o swanetse a thuše ke mantle le gore a thuše ke wena wa bona mokgekolola ga ka robala o tlo bola ke pelo tšatši le abuti a tlo lemogang gore mmage ba sa loi o tlo topona le mo bothateng bo bogolo a ke go botse go ne bomme ba bantši ba tlhokofetse ba bolaile ke pelo bana ba bona ba lokele ke selo ba hlatla le ngaka tše ba re ba loilwe ba hloka go ya go kgopela bakhutshwarelo gobane ba bolaile bomma go bona go ne batho ba bangwe ke ba bolai ba ba sa tsebeng gore ke ba bolai mare ge ba ka dula fase ge ba ekwa lentšu le motho o tla tseba gore ke bolaile tate ge nkebe se nna ke se ka swara tate ka mogola nkebe tate a sa phele mama go ke tla mo thuša le wena ke tla go thuša gobane gola mme ga ka robala ba tlo re boloi bo bošetše le wena jala ke re ba re nna le mama re a tlile ko go nna re bolela tsona tša boloi ga tsena mo wa motšhare o tlo tsoma mo boela gona kwa agenteng ya gago ga ke re ele o kgona gore a re bolela go emelele a o ne number tše e leng gore ka di founela tša ngwane o motee wa mmago di gona nko re fe tšona a ke bapale semonyana mo re se ka napa re di tšea mo lefaufau ke tšee madume ke dumediše magoši ya rena a ke tšee madume ke dumediše dingaka tša gabo rena tša setšo ka go fapana ga tšona baruti ba rena dikereke ka go fapana batheeletši ba Sekhukhune FM ka dikgokaganyong tša leago ke a letamiša theledima ya borare go thelela ke go phaya lefana go rotetše le go tla hwetša leoto le lengwe le le kaonenyana le lengwe le gana le thoma kwa kgatong o tla ba re marapa ka moso ba phatlotše ka moka o ka re gago kore o ka re ga go hlagana ge ke sepela ga mpitša ke aya ga ke ya ka kwa gare ga kratšhele motho le felo o tsoga mpotsa re tshwanetse gore ke hlobole ke beso gore ke tle ke ntšhe tokološi ka re e fe tokološi gore maoto a ka a tla fola sese ke kgopela o bolele nnete le dirile le ngakae gore a re ga senka go roša medimo a ka moka wa ikušiša ene dimo sa ka o tlo o kwešiša morota ga sa lebelela bohlabatšatši sa ka se lebeletše bodikela tšatši se a dikela o berekile ka go tla mo ke tlile go thuša mmogo le bana ba gago le lapa la gago mara ke nyaka o boele ka lapeng la bogadi ba gago mošupologo o mongwe le o mongwe go tloga ka iri ya senyane go fihla ka iri ya lesomepedi Sekhukhune FM 98.7 communicating your needs.
Professor Moremi ke ngaka ya setso yena o thusa ka malwetse a latelago stroke, sefolane, tokolosi, go hloka boroko, go thasishwa le a mangwe ebile o phekola ka meropa gapela ka ditaola ba mošupologo o mongwe le o mongwe o wetsagala go lenaneo la Love Train le Ishmael Morota go thoma ka iri ya senyane bošego go feta ka iri ya lesomepedi bošego bao ba ratago ka tlhatlhofiwa o wetsagala ka la bobedi le lengwe le le lengwe ka go la Genfest Tlhatlolanang Center go wetsa dintlha ka botlalo o ka leletša Mr. Malefu mo nomorong ye 072 133 6761 goba Mamoremi mo nomorong ye 071 398 1508 Professor Moremi to tša baroka. This is 98.7. Thank you for being part of us. Re a leboga go ba karolo ya rena. Ya Lerato 9 to 12 mo banna le basadi ba ga malapa ke re ngwana ga le ya nna ke nagana gore ge o ya gae o tshwanetse o tšee bana ba gago le monna gago e le ena ka gore ge o ba šia morago o ba šia bojutung a ke ra bona masepala ba ganyetse go mo local mothantse kgone ya ka gabo mešhe marago ka se bone balekane ba bangwe ba leša balekane ba bona borutu a o etetse ga geno o boe wa robala ka moswane wa boo nka se go balele gore ke ga kae mare se go le gone ka moswane ka motse e ke tlago awa o napa o fatana gape go na le polo le nngwe e leng gona moo ya go nse le batho fao ya go bona ka baka la alright metse rena re ke lesome tsela re labantse go irikela ke bo lesometee re ka tswela pele moroka re lekile go founela sesi founu ya rena e bontšhwa e dropa re sa tsebe gore maybe founu ya gage e na le bothata goba jwang goba sesi o thieleditše maybe ga anya ke go bolela le rena a re tsebe fela ga gona molato magagešo a re lokolle ba thieletše ba letse morota moroka ke rata go tsebiša batho gore mo go na go le ntwa ka gare ga lapa ba bangwe ba bitša ba satle goba ba founelwa ba satle lapa la bo bona le ka seloke ba ge ba tlile mo a batlela mo go exposa ba bangwe no ba tlile mo go nyaka thušo ya lapa la ga bo bona ene batho ba batlang mo radiong ba be ba lekile thušo pele ka gae ba bona gore ya pala mogala šomoroka ya a re ba kwe ke tsore mohlomong thapo ya ka e ka no ba ena le mathata 071 333 225 re go topera o nametše lefoufela SKFM re kwe kgopolo ya gago 071 333 225 Scoot FM radio SKFM taman tlabiro ke fa tšweng modimo wa banna ke nna ke fa tšweni makwana ka tua go taman le le kotokoto tamisa moroka ka fao tobela moroka ke nna modimo wa banna ke nna ke fa tšweni makwana kwa ke nna modimo wa gešo modimo wa banna a ke thata man le šita phirišile a rato senya rato le ka go aga le more ka šaetšago le re se ineleng diatla metseng ke kwa mo ke bana ba mme ba napa go ba farologana ka kudu o šotile go ba botšiša gore na e ka ba ke bana ba mogalaju ka o tee ka gore ke kwa karogane ya bone e ka ba mohlomong ba accusana ka gore ba bangwe a se ba tate ke a ithalela o kwala ga botse mama ba re le bana ba mogalabe ka moka ko teng ba re ke bana ba mogalabe ka moka ke bana ba tate ka moka ba belege ke mogala bo tee age ba ke mokana go ba le nngwe mola le re bongaka Moremi o re ge re ka hwetša ka lapeng ge go ena le lešata ke moka re tlo thuša re a ema ngaka Moremi ge a ka hwetša ka lapeng go sena lešata gomme le a lebelela pele gore na lapa le le tsenang ka go lona ke nnete ditaba di hlola ke taba tša bošego mme goba ntate wa lelapa goba morodi wa mongwe wa lelapa wa dia tša bošego goba lefonyaka go fa thušo ke tsomile o thatšhega mola ba re go Maribiša ka godimo Old Tropo ka moraga motho o tsena ka moraga Old Tropo ka boripana ke fa tšhweni se o nyakang go se tseba ke gore ba lekola pele gore ba ya ka gare ga lapa le le jwang ya ene le gore
ke nagana gore ge e le gore maribiši le batho ba go tsena tša ba bošego ba baka go dumantle sego ka gare ga ntlo ke go kwele ke go lebogile hle ya ntswenya mantanki ba tla go thuša tla ke kwe yo motheletši o mošo moroka a re bona bea fase Scoot FM radio re lo tšitše awi Scoot FM Moruta a ke arabe tate ya lapa re a le lekola ya fela maphelo a bana ba batho ba ba yang go bereka motse wa ka gae santse ba kry ka gae go ne le khutšo re ka se bereke motse bana ba ba kitimiša ka dilepe le mapaka no ba ka gae santse ba tepolele ka gore bana ba batlang go bereka motse matšatši ya Moruta go kotsi re thwasiša di-lawyera re thwasiša di-doctor re thwasiša maphodisa o tlo kry-a ke romile ngwana o mo tšea bole ka lethasane ka gae a tlile go bereka wena o mo riela lešata o mo kitimiša ka dilepo o mo kitimiša ka mapaka ke lephodisa motho go sa se go bulela molato goba go mo tshepiša dibolao a ka no feleletša ntšha sa gage sa mmušo a go gobatša so a ke nyake gore bana ba ka ba re ba ile go bereka ba fihle pleke ba ba tshwenye gobane bana ba ba tlile go bereka motse ba romile ke nna tata go bona ke kgopela re le ba lapa le bona ba be ba ipoletše ka gore a re a yela go iša ntwa ka gae re no gore ge re ya go bereka motse re kreye go ne lešata le le laolegang re bie ba ka gae fa phela ka gare ga lapa la gage and then re kgopela re monno a re šutelele re bereke se mokgekolo mong wa lapa a nyakang gore ka mo gae go berekwe fela ga se mohlomong re ka modiro wa mafelelo pele ga re tlo ba lekolola 071 333 a re bone Scoot FM le kae ke rena bano re a leboga mohlomphegi re feng maele ke be ke duma gore le ka re fa maele ka baka la nako mohlomphegi motho wa batho a ba duleng fatshe ba boledišaneng bagadi ba gaise a ba duleng fatshe ba boledišaneng ba bitse dikgaitsedi ka moka ba duleng fatshe le bana ba gabo ba basadi ba duleng fatshe ba boledišane ba rarolle tabedi motswadi a bona ka le godimo go tlhomethang re bolele mama kae re bolele mama kae ke lebogile ga nkwana a ke pasele ka motheletšo a ba bee fase ka mola ke tope yo Scoot FM le kae ke rena bana aga maele ya maele ba emaeme ka ona mokgong ka mokgwa ya maemo a bona ke nagana gore a ke bona na gore botsotsosedino ba ta bole gore ya thusa kae ke le kwele mohlomphegi na bile gore ya nthusa gore bile ke tsonaele ka mokgwa gore na bile lapa lo lo tshwanelelewa ke le kwele kgoši ya ka re bolele mama kae le bolele le tlong tlhabane thank you ya ba boifiša moroka ya mohlomong o ka re jalo le bona sesi taba ga bolena e se ke ya boifiša batheeletše bareetši ba theeleditše go fa ba se ke ba tšhoga ebile ba se ke ba kry-a e le gore taba e ya ba boifiša taba e ge e tlile mo e tlile matsogong a ma-right Moruta moroka maloba ka mokibelo ke binne koša mo letebejana ge ke tloga košeng ka ya familing ye nngwe ka kry-a go lwewa ra ya go dulana ditaba fase mollong go thoma ka 11 go fihla ka 4 ya masa re tswa košeng ebile le sontaga re sa ya košeng re rarabolla mathata a go swana le a taba ge e le so e bonolo ge o mogolo a ka tla re fa nako ya gore re kwe dillo tša gage re kwe dillo tša koko re kwele dillo tša sesi re kwele dillo tša koko re shota ka dillo tša bana ba ba seng gona
then gare ga dillo tša batho ba ka mokana ga bona ra tla ra nyaka go tseba gore na wa phoso ke mang. Motse wona re ya go bereka le go sasa nkano lokolola koloi ka re itle ba berekela go sasa fela ge re fitla ro bereka wa motse ka go room ye nngwe tla be sa tseno. Mogekolo o itia ke dilo di tšhabela ka morago ga Old Drop lapa le lene bothata sesi ke tlo le thuša mo bophelong ge re thuša batho go ne le memoya e mengwe e ganetšang batho ba kry-a thušo. Ge re bolela so go ne batho ba ba founetšeng bana ba geno ba ba pompang ka maaka ke bona baloi ba bagolo bao. From Hekolo ga tsoga thoma go tia 9 ke ra wa re tlo titukiša re tlo sepela re ke tia ke pelo ka pela ke tshogile o ka re go na le nte ke tlo ikwa bile ke fella ke matla a wa swanela o fella ka rena moya ka futho theoga mara le hono re a gapeletša bona le koša ya bolela e re sepela leetong la tsela e thata tsela ye ga re tloe ye re sepelang mo bophelong ke e thata ka nnete fela go ne memoya e mebe ye e sepelang e khuetša bana ba geno. Go ne batho ba ba tlo tsogang ba botša bana ba geno maaka ke baloi ba mathomo. Go ne batho ba ba tlo tsogang ba sa nyake go bona lapa la geno le agišiwa ke baloi ba bobedi. Go ne le batho ba ba tlo fang abuti matla a gore ka gare ga lapa la geno go gane go berekwa ke baloi ba boraro. Ka ga geno ngwana o tepolaile ke ya mathomo ye bo abuti ba swanetšeng go ilokiša. Tate o robetše a la hlapa leswiswi motswela o ka gare ga leswiswi le lwele le bana ba motho. Nna go sasa nka le berekela a ke re nneng ke tla le thuša go sasa fela ba botšeng ka mokana ga bona ba dumela a ba dumele lapa ke la koko ke lateletše ke koko mo koko ntlile mo bošego te tlhopile boroko o tlile mo ka lebaka la go se robale ene koko ga a tlo tla mo a palela ke go kry-a thušo. So nna go sasa ke ya ga koko ko bereka lapa la koko wankwa ka lapeng la koko go ne khiši e teng bana ba swantse ba je pitša e teng bana ba koko ba swantse ba kwane ge mma gore na le bothateng re mo thuše o nkwela kere o nkemele mola ngwaneso ke tlo go thuša. Alright, a re dire jalo e le ge re bitša ba bangwe ba theletše nnete gona ka sebopego se